Kohhranhote kan lalpa Isu Krista mingin Ramthar Ni Chibai kan buka cheu voin ogas ni somthum pakhat sang ni somni le panga Ramthar ni hilim taka mang turin du sakna kan hlan boka cheu voin Ramthar ni atana kan chang vonatan chanchin thalu ka ziak bung som chang ni hini se elongai thang u tin an hena buseng turatam hle a ni masela athok tu te antlem chuti chuan abu seng tura thok tu turte tir turin bu nei tu pat ne na chuan ngen ro u ti hi ogas ni somthum pakhat hi Mizoram Presbyterian Kohhranhote din tu Reverend D.E. Jones Zosaphluia Mizorama rongbol tura lo thlen ni ani awangin Ramthar ni atan man ani kum sang khazako somsari le panni Mizoram Synod in khom pui chuan Synod Ramthar botin ogas ni somthum pakhat Zosaphluia Mizoram alo thlen ni hi Synod Ramthar ni atan man ni se tia arot na chupomin kum sang khazako somsari le pathum atang khan ogas ni somthum le pakhat chu Ramthar ni atan man tran alo ni ta a Kumin sang ni somni le panga hi Zosaphluia Mizoram aron lu champha kumza somni pariat na alo ni ta a tin Ramthar ni kan man kum somnga le panni na ani bok ani Oliver in Ramthar ni a hian Zosaphluia Reverend D.E. Jones sa chanchin toite han ngai thata ila Zosaphluia Reverend D.E. Jones hi kum sang khazaria somsari February ni som panga a Wales ram marlam Brinmelin khua apianga onaw mai chia patni aneya farnu patni aneya Thomas John Safa pathum zinga an milai ani bala khua hian high school akaya bala Presbyterian College a pathian thu azir chuak nge ani pathian thu azir zo hian Kohhran pathum Betius Brooks le Peniela pastor turan nem nge ani bok ani kumsang khazaria somria le paruka tangin rongbol du na ama anei tanta a kumsang khazaria somko paruka English Church Conference an man tumin chera missionary Reverend Robert Sale Silong missionary Miss Annie Williamson an omnalama chanchin tharil atulzia an soite she in chu chuan em maya ko tu oma in riat na anei chhota zela chuti level chuan Kohhranin Lusai Hills missionary culture zone na lekha an lo tar ve chia boka mithadang culture anom lo chuan ka kalange ti in India mar chakkila milula nam tia an riat vai eng tur chuan in peta ani akal main dam doi lamte han zir le phota chuti lai chuan zorama ommek pubuang le sapu pa te chu an mani ruai tu Kohhran lamten an ko hota thut maya Zoram an suasan ma an mani nang manturin at suak ve zuita ani akal ko nga fur thlia wangin tuifon lawom tak te tuara thakhat lai kan thangani Calcutta kan thlen chuan tu ma min lo ngai ven tu ka nei lova kan mission boy pui tu pa Mr. Skyke sa chu in lama ka va pan chot maya alo la om lo le ta ngala longa chuan ka kir le a chumi zan chu longa chuan kariak ta nge ani ti in na ziak ani ni somni le panga a Calcutta a mamote an lei khoma rela bungrua te thonin silchar lama kalta a abungro thon te po chu athen khala kar khatnu zeta abungro te po chu aron thleng chau ani chuti lai chuan khasi ram matangin ama puiturin school inspector na bansana missionaria in pe rai bajur atenu pa an lo thleng ve chi boka ni som pariat zet kan thang nu chuan changsil an ti hun chu kan thleng ta hlol maya chu furlai along in a thlen thei chin ani zan tlai to takani kongchan ve don kan kaltia kan in tok ta a sairanga chumi zan chu kan riak ta a sarkar bangla thingle dia sak ani ti in aziak nge ani ti chuan kum sang khazaria somko le pasari ogas ni somthum le pakhata aizol an lu chhota ani pubuang le sabu paten en hian thali velzet anin shon mana thiltam takanin zirtira
mizo trong te po an ne na tang hian tam tak azir ani anne hian kum sang khat zaria som ko le pasari December ni som thum pakhata an ho santa a Synod office kom chak bang la thanga hian in chete alua akota chuan in te tak te sa in chuta chuan no pang som ni som thum vel local te chu a obi le thil dang te lo zirti tramta a rai bajur te nu pa nen thatakin an thok hova kum sang khat zaria som ko le pariat February ni som panga a school thar an hong thei ta hial ani zirna lama ma an lak tan la hian Sunday school bul an tran chongal boka a hun tam tak chu aizo le a chevela pathian thurila wa kual vel na na mang thina Zosaphluia na ron fin nu kum sang khat zariat som ko le pakwa zun ni som ni le panga pathian nia khuma le kharan baptisma an changa ara masaber an tharta ani borsap ten kal thei chin an bitu khuwa mun rang rang fangkuala kum sang khat zakwa pathuma hlo nein tirko masaber arwei tran bok ani hemi kum top lam December ni kwa sihleta Wales missionary nula Keti Williams nen Calcutta anin nei nge ani kumriate malai rong abol nu po chuan pathian thu oi an pung mo hle maya pathian tharau thiang hlim thil ti theina an mamo ni in ria a khasirama harna chu an pachok ve ma na ti in kum sang khat zakwa paruka mai rang in khom pui chim turin chonga van chunga thanga khuma pongi le thangkungi te chu tir ta a pubuanga te ruam man angin chimlamin mi pathum an ron tho ve boka an lo hokum sang khat zakwa paruk April ni ko zan chimlam palai ho tur an thana a chuan harna alo thleng ve ta ani ti chuan herama hian pathian thu oi an lo pung chho ta zela anu pui pi Zosaphluia hi damdoi lam thiam kut them thiam boxi ani a meiche school ayan kol thena a ho hian bu fai tham rong bol na te le meiche tir ko rong bol na te han tran boka meiche dom kan na lama a tho hlok le ani indo pui pakhat na sang kha zakwa som pali atanga sang kha zakwa som pariat aloni khan mizo tlangwal sang ni le za zet chu friends rama sipai raldo pui turin ashruaya captain ni na pek ani anmani tong nga yakil koi thei mingo tlangwal mizo den an nei bik chu namdang te poin an za pha hle ni in an soi Zosaphluia hian kum sang kha zakwa som ni le panga October khan kaisari hin medal adong nge ani mizo Christian hla somruk zet asiam apho in a letlinga tin asiam rem te po oma tuna Christian hlabu kan manlaya hian ahla somthum le pasari zet achuang ani kum sang kha zakwa som ni le paruk October khan sabram lama mintrin santa a kum sang kha zakwa som li le pasaria mizo te pa athatlai hun zong mizo te ta na mang zo tu chu kum som sari le pasari me ni in chatua na chol ha dam turin alo mu hil ve ta ani Mizoram marbiala chuan missionary omreiber pizai.tu ani Kohhran rong bol na mai baka zirna lama hian sul nu poimo tak te aneya Mizoram school masabra khan zirtir tu na athok chara tin Aizawl Theological School tuna Aizawl Theological College hi kum sang khat zakwa pasari khan ama hovatin ani bokani Reverend D.E. Jones Zosaphluia rong bol na chuanom takhi Mizo Christian te history a chuang reng to don ani